Manipur le internet ban ga sai zemi sho shaka hampma da khani ka shmai hina itu mai khring khragli shaika ku chung ka le kai ni itu na thei gi ya India le samai tu ida internet ban ga sai Jammu and Kashmir le 213 days sai ara Manipur le another 62 days ban sawa ka wa India le samai tu ida internet ban ga sai Manipur na saura hiling sunlaga Manipur government khang hana ga sangaya gi ya Manipur hi India we internet ban capital na sakhwai sada klela kala Arihon internet ban sada klewe kachang kat kharin hi ningrin hi khila khala kala ningrin hi khamatha apongaina sampang lak telela ituna theija rai sada kle kala rot mradak le apom leva unlimited internet access se broadband connection with mangaina sampang dele Jio we rano Airtel we rano kala BSNL we broadband we mangaina unlimited access se sampang ka rot khamrat apom wena ba information ni spread sak chup dele ka chingri aina leidak le kala broad kamrat akashidla record masala la leidak le itu apam ukrul town katha hili internet access makle horchak aina leidale BSNL we capacity hi 200 connections ne ka 120 shikamang hi active sadale kala private connection we through aina 100 active users hi leida ukrul town hili aru shakni maku shikamang hina active users na sadale hita gava itumui aru situation hi fair sadale la gi hi Manipur government le question sangai dale kala hikta situation hi le Manipur government we kachan khat kharin hi khila kala gi hi question sangai dale 2015 le 2016 19 20 21 kala 22 le selected areas mang le internet ban ga sa da aru hon khiwa masa bai thukla maramba ukrul hili rot mrat khai record la incident la malai lakmne je thai ga wa ituma pom hili la internet hi chomi pai ge ji hi ituma shan khoi de le kala hi masa mit le ga wa disproportionate measurement samra la ji question sangai de le itum apom kai khawang li rot mrat da kle hi state ko tong kle rot mrat da kle ne da khui da kle hi democracy ng sarala hi autocratic sala khaya governance muning rala ki chila question sangai de le yaruina ara hi injustice ne dala feel sa de le main sada a hang se ga national wing le competitive exam wai na coaching wi de le wing he form fill up sa de le lom thai exam wi notification chok le lom thai la da tra ha mi sao sa hai le je na hang da le ba a jum 2023 hi mi sao sa ga 24 la 25 la mi sao sa ma thi ge ne je na SSC cái đâu vậy, tầm tra ra xong cái đó, chính cũng tra hàng đằng này nãy giờ đó opportunity sắm bằng gì, cho nên khẳng định là gì cái national cái entrance exam thắc gì à thùng admit card mong đằng này là mình thêm đó, master tầm khai khẳng định tầm phải là mà thà là không phải là chúng tra lấy rồi, chỉ liên room là cái issues bình gì à thùng notification khi bình gì thay là rồi internet speed tập này đó last date can khai gì sao national là complaint tra lấy, mà tay là cái nào rồi hang sei ji ga working professionals ping tra ge online in a certificate course ke ja wi skill and upgrade sa phang da chang dang le tra le ji ta da fee pay sai la ga khlia mai no we sa kai courses tra le jen ji thong wang sa zu nai ri ja hang ngai min sa kai na ding on need exam exam how ba like sa phai like form fill up sau biết được cái thay làm sắc phải nói này cho này đây là it will be extra knowledge is textbook why the most of it to get the information nation integrate when the public has don't know in the really to launch in and saying that the general to run the other network like internet work I get the to me not really cho badly ishi pasai boxing studio hi May 2023 li hawpok sanai daga ajura shungda ishi na hawpok ya tamai na rin daga internet hi sanghai hi hakla kai na chu kan khana le da sangai la kai na le da khlei ne kari ra shung da hi da internet ban sa khai wangai na broadband connection we option la ukrulim le thu connection ka tharli issue m sam mai jaw private players le hilim le thu da ithuma sakla kai na chu we feasible mak sajin ithum li hapkhno lak le chutung li mobile internet ban sa khai hina ara ithum we tiom mai da business wang ran sa khai ithum na ithum clients being or sources being distributors being la contact sa le hi hapkhno la kai da hi tiau mai ka yauri wang the project sa thek le hi da chotla ke na sad le chena ke shapain dang da ithumna ithum CEOs being ithum yari being na la governmentally hi questions a ngai baba khuwang hya ka chotte ithum ni da internet we situation ni hai mi da khle le situation mam tham ne Manipur li ukhnang la kai ka chi tha sal la hi chingri khai ya ukhul ka tha pam li ba
athum na yang mi laga phapta la kai na chi consider sami laga chi homi ka phare chi hangai le grocery with dukan sai da sourcing mainly sourcing product sourcing ni challenge ku jung dai secondly supply chain hi thada easily musam phang India na digital India da khale dam hi de UPI payment sagi ji hi la cash mine khami hi la challenge ku jung le kala hi impact hi investment chung sang sa kai tum ni option gutum ne you take hule government itum ni sami kwai first option Ukhrul district or Naga Hill district bini internet thi jomi pai first option Jimsaba emre jaga second option main headquarters being district headquarter being ni jomi ga jomi ji lamsaba emre jaga Ukhruli ledak le broadband connection especially BSNL government with BSNL connection ji upgrade sami laga more householdly jogva especially like for example iwi shimli la ari propen mami la le dre kum kuthum la ngai re jiwi hotna ji ri da itumna internet leida leila kha whatsapp da leila kha wi unga jang lupa je aina arui thumna samphang da klai hinga tai hang gai ne maram ga chung khai na ri da itumna hapta ga ji da thing ma gu yor ga sa ji arava thing tra la makara lui ji ne kwang le ji ga va itum wi le communication itumwe akha aina akha samphang rock laga thing rock laga itumwe social media we through aina hang rock laga ji thing rock laga hi thaye gi ji jan phai sang rum gi gi ji masa pai khang rock ka chung kha le ga ne itumna sa ta kle upscaling update sangai kho ara itum hi tang mang ting khai tha da tang khamang li ga bam tha da akha yang se chi la la itum ma chui ka khar thada mathe khui khar thada idum lyric power se chilala ka shok zang idea ga thar khui se chila kala designing sao se chilala idum le ka chot sip ka sa ka chung kha le gi jine idum hi ayar le khui wa la ga wa ji the se chiga idum hi ma wa ka bai idum hi nga lang da masam ka phang atam kan thui hai ka sa hi ka tha la ga chung ka sam phang jine internet hi ba into we daily bread and butter akhne araba basic need kala basic right akhne ara Chivine internet makle he itum online transaction sa se jilla sa paim ne kala itum no od yor ngai la online ni od yor ngai la od thi ma yor pai la ko knot shop le he ne It's been pretty difficult for us. I think I feel like I speak for a lot of other people as well. Like people who have come back home to work more from home, freelance and all that stuff. So me personally, I've had to let go of 2 jobs because of I'm not continue working on the jobs because I don't have any connection. So it just feels like curbing the right of a few people who are not privileged enough to get broadband connections and who are not privileged enough to live in a, so to say, relatively urban area. So it's been quite a difficult period, and I really hope that the concerned authority will I really hope that the concerned authority will take up the right steps. So I don't think measure would be the right word, but take up the right steps to restore internet back to our place and for internet makle hina itun kuchung khali sheka khuthi layawgida Manipur government na issue hi saklak aina khuimilaga katha koilungle solution hi khurami donu